Vhupo ha Silwane ndi vhupo ho ṱanḓavhuwaho nahone ho omaho hune zwifuwo zwa fuwea zwavhuḓi fhedzi musi u tshi khou pfala uri hu na vhulwadze uvhu vha miraḓo ya tshitshavha vha vho vhilaela zwihulu. Vho Babsen Makhuvhela vha miṅwaha ya 60 ndi mufuwi wa mbudzi vhone na muṱa wavho vha tou ḽa ngazwo vhunga vha tshi ṱunḓa nga u dzi rengisa. Fhedzi musi vhulwadze ho topola vhuponi havho zwithu zwi vho ḓo konḓa. Kino khwaripudi kamata ona wao o khwile dzibujana zwinzhi mara ba spakelwa re tsebe uri ke vele a re tshwara botse o rekisa dipudi a re kumane chance ka uri diagwa a re kumane chance ya u rekisa dipudi diagwa. Musi zwifuwo zwo valelwa ngeno zwiṅwe zwi si tsha ya muvhoni vhathu vha to renga ṋama dzi ḓoroboni. Mbili le di khou ke dilo tse botlhokwa so ke tshwanelo gore di be safe ka thoko ya gore di ska ba le bolwetse o khumana ile gore maybe ba ya bo doroboni ba yo reka dibutchareng so ile gore di ruo ja dina bothata ba bolaya mo then wa ba botse. Vhupo ha kwamea ho ita masaka na vhugalaphukho ha baulo hu khou humbula uri zwifuwo zwi ḓo vha zwo shatiwa nga dzinari. Vha muhasho vha ri vha khou ita zwoṱhe maanḓani avho u pfuvhisa vhulwadze uhu. The 4 deep tanks where we did the tests were confirmed positives the latest 17th of March. What we then did is that we quarantined those deep tanks, vaccinated animals, over 600 animals were vaccinated. Obviously we restricted the movement of animals. But our plans moving forward is that this financial year we will be appointing 3 state veterinary doctors as well as 12 animal health technicians. 7 of these technicians will be based where the problem is. But currently what we're also doing is that we are taking our staff who are dealing with this matter from other districts to go to the affected area. Humwe vhupo fhasi ya dzingu la Waterberg ho kwameaho. Lutendo Bobodi, SABC News, Silwane.